السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mani dan unsur ini. الحمد لله الذي حذر من إضاعة الوقت. الحمد لله الذي أقسم بالوقت في كثير من مطالع سور القرآن الكريم. الحمد لله الذي من علينا بالوقت لتكون فيه عبادات كثيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرده جزاه، ومن شكره زاده. جابي الله تدبه yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala o rentinɗo immorde e yeebugol waɓutu. yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala o wondirɗo waɓutu e fuɗɗode suratuji ɗuɗuɗi ka guranare makko teddunde. yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala on moƴƴirɗo e meɗen nemidirgol en wagutu fiyo en wagutu fiyo en gollu e nder wagutu on dewe ɗuɗuɗe. en seedike ala reweteɗo siwana allah wondema annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. kono yo musidɓe tedduɓe, on ɗaɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala, ko waɗi kala on huluɗo allah allah dandaymo, kala on ñawluɗo allah allah yoɓitaymo, kala on jarnuɗo allah allah weltantomo. kono yo musidɓe tedduɓe, ande wondema ko ko wiyete wagutu ɗum no mari importance molanaɗo e nder gurdan julɗo on. ko ɗum waɗi yeebugol tan on no mari probléme ji ɗuɗuɗi, no mari masiboji molanaɗi. ko ɗum waɗi si en wattani yili en daara en taway fimum no janta ka qur'anare allah teddude wo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam no janti ɗum ka makuji maɓɓe tedduɗi.
karama koɗɗen kadi no janti ɗum e makuji maɓɓe kajum ibnul qayyim rahimahullah yaqul waqtu linsani huwa umruhu fi lhaqiqa fa ida qata'a waqtahu fi lghaflati walsahwi walamaniyi lbatila فموت هذا خير من حياته وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة هريك ابن القيم رحمه الله تعالى بماكي وقت ندنك أن كدن تيجي ونقرندم مكو دن si tawi neɗɗo on o yeebi tan makko on o yeebi waɓutu makko on e nder welsindaare e yelaaji juutuɗi yelaaji merenteeji kañum ibnul qayyim maaki neɗɗo si wayirini oɗo haray mayde makko nen ɓurima moƴƴande ndi gurdam makko ɗan kañum ibnul jawsiyu rahimahullahu ɓe maaki no hanani neɗɗanke on nde o tigi andata teddungal zamanu o tigi on e wagutu makko on hara o yeebaali hay beru miniti gooto ko tawata hina e ɓattagol allahu subhanahu wa ta'ala harayo musidɓe tedduɓe qur'anare allah teddude nden e sunna maɓɓe e sunna nabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam on ɗi ɓangini fii kañum teddugol wagutu on sen ndaari e fuɗɗo no woodi e fuɗɗodeji suratuji ka tawata allah no janti fi o wagutu sayno allah jantike fi wagutu on kam e fuɗɗode ɗin suratuji ko hollugol teddugol wagutu on no jeeya e muɗum allah subhanahu wa taala on o jantino o wi wallayl o wi kadi wannahar o wi kadi walfajir o wi kadi wadduha o wi kadi walasr kama fi qawlihi taala wallayli ida yaghsha wannahari ida tajalla والفجر وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر harayno anda wondema allah si wondiri hunde nde o tagi ko hollugol wondema he nden hunde harayno hittigoy nden hunde harayno mawnigoy ko ɗum waɗi si allah wondiri nde ko ɗum waɗi si allah wondiri kañum nden hunde haray ka hadi ka makuji nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon kadi no ɓangi honɗum teddungal zamanu on wondema neɗɗanke on o landitete fi waɓutu makko on ñande dargal haray tabiti ka sahihu tirmidi wondema nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makuno la tazulu qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'al an arba an shababihi fima ablah wa an umrihi fima afnah وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إماكي وندما كنيو نولار صلى الله عليه وسلم إماكي نيند دارنغال جيادون سوتينو إتا تبر مندن ها أولاندتوي في بيجي ناي دين بيجي ناي كو في سوكا ياغال مكو نغال كو هونو نغال فئيرنو في سغتلاكو أوتيغي نغون كو هونو وهيدينو سغتلاكو مكو نغون yilto kadi o lande fi gurdam makko ɗan fof ko honno ɗan feƴƴirno yilto kadi o lande kadi fi jawdi makko ndin ko honno o ɗaɓɓirnondi ko honno kadi o dépensirindi kadi o lande kadi fi gandal makko ngal ko honnum o gollirnongal harayo musidɓe tedduɓe o waggutoy no mari importance molanaɗo ko waɗi ko ɗum tigi woni gurdam neɗɗo on si neɗɗon taskike o taway gurdam makko ɗan ko wagutu makko on nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makuno ɓe maaki ma bayna 60 ila 70 ɓe maaki wa qalilum man yajuzu dhalika kama fi lhadith alati وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك نولار صلى الله عليه وسلم ماكي وندما غوردان كانيوم مفت مابدين ان مفت مابدين be maaki غوردان مين ko hakkunde cappanɗe jeego ha cappanɗe jeeɗiɗi ko hakkunde ɗon ila ka cappanɗe jeegoo ha ka cappanɗe jeɗɗi ko hakkunde ɗon
yiltinulaaɗo maaki no fanɗi noon yawtowo ɗon hakkunde 60 haa 70 ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko haa ɗon arata ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko haa ɗon arata seeɗaaɓe ni yawtoyta 70 ɗon yaha wuura yeeso ton ko ɗum waɗi haray o tigi no haani wattande yiili o annda wondema no waɗɗimo reenugol waɓutu makko on hara o tigi o yeebaali mo ko waɗi yeebugol waɓutu on ko ɗo woni fuɗɗode boneeji ɗin fof kaka yeebugol waɓutu wonata yeebugol waɓutu ɗum ko ñaw moolanangu noon ko ñaw warowu noon towdena yeebugol waɓutu ɗum ko konti baharu mo alaa hattirde kala ƴaw ukkiiɗo e nder on baharu o yooloto kala ukkiiɗo en baharu o yooloto towdena o tigi o daɗata few harayo musidɓe tedduɓe waɓutu ko tedduɗum waɓutu yeebetaake waɓutu on o yeebetaake gurdan neɗɗon ko nder ɗon woni ko woni haray no waɗɗi o tigi nde o tigi wattata yiili e tan on o tigi o eto o annda koni koko o remi ka aduna ɗo wo ko ɗum woni ko o tigi soñoyta ka laahara ko o ti remi ka aduna ɗo wo ko ɗum woni ko o ti soñoyta ka laahara si o ti remi ko moƴƴi ka aduna ɗo o soñoya ko moƴƴi ka laahara allah dandu si o ti remi ko boni ka aduna ɗo o soñoyay ɗum ɗon kadi haray yo musidɓe tedduɓe no toon dalinji holluɗi wondema koni hee reenugol waɓutu ko huunde himmunde reenugol waɓutu ko huunde himmunde no jeeya e muɗum no tabiti ka qur'anare allah teddunde wona ɗe ayaje ɗe jantiɗen naane e makuji nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yoga eɗi jantiɗen ɗo kadi no jeeya e muɗum kadi konnguɗi kadi e salafu salihi en feƴƴunoɓe moƴƴuɓe ɓen no jeeya e mum qala alhasanu albasri rahimahullah yabna adam innama anta ayyam fa ida dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وقال أحد الصالحين لتلاميذه إذا خرجتم من المسجد فتفرقوا لتقرأوا القرآن وتسبحوا الله فإنكم إذا اجتمعتم في الطريق تكلمتم وداعت أوقاتكم قال شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني harayo musidɓe tedduɓe kañum alhasanu albasri rahimahullahu ɓe maaki ko ayyo ɓiɗɗo adama an ko a ñalɗi anyo ɓiɗɗo adama koni he ko a ñalɗi si ñallal yahi haray yoga e ma iwi kala ñallal feƴƴungal andu a ɗuytike bimana gurdam maɗan ɗuytike si ñallal feƴƴi ñallal ɗuytike e gurdam maɗa ñallal ɗuytike e duuɓi maɗin si tawi kadi ko hitande feƴƴi andu kadi hitande kadi ɗuytike e duuɓi maɗi ko yeru o ko feƴƴi ko noon woni ɗuytorde ko noon woni ɗuytorde ha seeɗa seeɗa ñande goo hara lanni yelti kañum kadi omar bun abdul asis rahimahullah ɓe maaki wondema jemma on e ñalorma on no gollude e ma an yo ɓiɗɗo adama an kadi gollu e nder majji ko nafay ma kon kala hara goɗɗo e yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe jannaynoɗo fayɓe tawi ɓe mawɓoto ka juulirde o jannaɓe ɓay hewti ka ɓe yalta tawi so ɓe fokkiti yaltude ko honɗum o wi'ata ɓe o inna he si o fokkiti yalde si o yalti ka juulirde ndehi ɗon hoota ka mo on taw moɓodir dey wota o yaadu nde yaltir ɗon ka juulirde ɗo serte mum be nanga laawol mum be yaha feere har hay gooto e goɗɗo jokkodiraali ko waɗi si tawi on serti mum be jokki laawol muɗum har hay gooto yaadaali e oya hande kadi haray gooto kala heɓino rewtora bindi mum ɗin heɓino jantora inde allah heɓino waɗira du'aji heɓino waɗira adkaruji amma si on moɓodiri hande kadi o wonay e yewtugol hakkundeji mawɗon si o woni yewtugol hakkundeji mawɗon tanji moɗin perday haray tanji mon ɗin no yeebade ko ɗum waɗi kañum o shairujo wiyeteɗo ahmadou shawqi wahadu shuara il asri il hadith oɗo o maki wondema ɓernde neɗɗanke on ko piw tata kon ɗum no holli koni hee ɗum no wawi si konko ɓernde nden piw tata no yeetade o tigi koni hee wattu yiili ɗan gurdan haray ko minitaji e seconde ji ñande goo tun haralan ni haray o musidɓe tedduɓe waɓutu si woni feƴƴi o artata aduna kala waɓutu feƴƴuɗo
on ɗon on aduna o artata. Siko ñallal feƴƴingal artata aduna, siko yontere feƴƴi yontere nden artata aduna, siko lewru men, siko hitande men, kala ko feƴƴi ɗum ɗon artata. Kañum Aboubacry Siddiq radiyallahu anhu ɓe maaki inna lillahi haqqan binnahar la yaqbaluhu billayl wa lillahi haqqun billayl la yaqbaluhu binnahar. Kañum sayyiduna Aboubacry Siddiq radiyallahu anhu ɓe maaki wondema pellette Allah no mari haqqeji ñalorma ɗin ko ñalorma tun siɗi gollama o jaɓata ɗi, siɗi gollirama jemma o jaɓata ɗi few. Himo mari kadi haqqeji jemma ɗin ko jemma tun gollete o jaɓaɗi, siɗi gollirama ñalorma o jaɓata ɗi few. E yo e jaka waɓutu kala e dewal mum ngal, waɓutu kala e fewndo mum on. Misal joni ƴetten e misal joni wano julde fana ɗum ko ñalorma, macci ha jemma juuli fana andi ɗum ɗon ko ɗay oti haray oti nden julde ɗon hara hina nden ɗon ɗaɓɓa. Julde geeƴe nden ko julde jemmare, monni kañum ko ñalorma juulata nden ɗum haray oti ko ɗay ne woni hoore makko. Awa haray ko ɗum kañum sayyidina Aboubacry Siddiq radiyallahu anhu woni ko ɓe maaki. Ko ɗum waɗi haray yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe tawi kamɓe waɓutu maɓɓe on tawi no mari valeur, jungo maɓɓe ɓuri kanŋe e kaalise. Waɓutu maɓɓe on tawi no mari valeur ka maɓɓe, no hitti jungo maɓɓe ɓuri kanŋe e kaalise. Kañum Alhasanu rahimahullahu ta'ala ɓe maaki laqad adraktu aqwaman kanu ashadda hirsan ala awqatihim min hirsikum ala darahimikum wa dananirikum. Ɓe maaki Allah tawnilan yimɓe, Allah tawnilan yimɓe. Ɓe yimɓe ɓen kamɓe tawi hari wagutuji maɓɓe ɗin no hiɓe reeriɗani wagutuji maɓɓe ɗin, hiɓe rerɗi e wagutuji maɓɓe ɓe ɗin ɓuri ko ɓe rerɗi kon kañum e kanŋe e kaalise. Shairu jon o maaki wal waqtu anfasu ma unita bi hifdihi wa arahu ashala ma alayka yadi'u. Woya andu an o neɗɗanke wagutu ma on ko ɗo ɓuri hittude, ko ɗo ɓuri hittude e dendangal ko ayninaɗa kon, ko halfinaɗa ko renugol ayna. Wagutu on no hitti ɓuri dendangal ko ayninaɗa kon. Wo kono mi wattani yili mi daari mi tawi ko ɗum ɗo noon tigi woni ɓurde yeebordema an o neɗɗanke. O wagutu mo tawata ko ɗo duwaɗa wattude yili e mum, oɗo jaka ko o ja woni ɓurde yeebordema. Awa haray neɗɗanke on o anda ko hendutuma woni lajal makko ngal nde timmata. Oti yo wattu yiili, oti yo wattu yiili. Haray Allah subhanahu wa ta'ala on o yamiri e ayeje ɗuɗuɗe e deftere makko nden foolotirgol adondira e gollugol ko moƴƴi kon. No laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi yamiri neɗɗan julɗo on yo gollu golleji moƴƴuɗi. Ko ɗum waɗi haray karmakoɓe feƴƴunoɓe ɓen ɓaawo ɗo tawi ɓe rentinayno yimɓe ɓen e ko heewi e wiigol on tuma sawfa no gasa on tuma yomi habbo joni on tuma nden ɗum koko renete e mum. On tuma nden mi tuubay, on tuma nden mi wakkiloto non mi janga, on tuma nden no mi wakkiloto mi rewa Allah e hara oti no mari garanti o wuuray haa ka o miiji ton. Ɗum ko faljere noon, haray kañum Ibnul Qayyim rahimahullahu ɓe maaki attaswifu ru'usu amwalil mufalisin. Ɓe maaki wi'ugol no gasa ko ɗum ɗo woni manankullo'uɓe ɓen, ko ɗum ɗo woni manankun perduɓe ɓen. Haray yo musidɓe tedduɓe, no ton sabuuji ɗiɗo si oti watti yili e majji ɗiɗo wallitoto otigi e renugol tanji makko ɗin. So oti watti yili e ɗe toɓɓe ɗe jantoto ɗen ɗo ɗum wonanay otigi sabu wattugol yili o renatan makkon haratan makko yeebaki perdali. Haray no jeeya e muɗum muhasabatun nafs, hasbugol hoore muɗum. Si woni otigi o waalike o miijito e nder ñallal ngal fof golleji moƴƴuɗi ɗi oti golli ɗin, o miijito kadi kala pilum palum jiibu jaɓalde kadi ko oti waɗi kon. O ndaaray o si o ndaari o tawi he e neele ɗo jiibu jaɓalde o no ɗuuɗi ɓuri dewe ɗen, o hula, o aana, o tuuba, o rutto ka Allah, o desida janngo si Allah jaɓi ko moƴƴi ɗin ɓurata, o eto moƴƴi ɗin ɓura bonɗi ɗin. O non haa neɓata hannde kadi ona waɗowo ko moƴƴi tun. Hannde kadi kala ko wiyete pilum palum ɗum ɗon taw o tertike ɗum. No jeeya e muɗum kadi
tarbiyatu nafsi ala uluwi lhimma o tigi o ne'a wonki makko kin e towugol himme woti ne'ira wonki makko kin e towugol himme neɗɗo yeɗɗuɗo toujours haray baraji mo faala dow oti o haaji makko ala e ley on kala ko tawata ɓeyda e baraji o tigi ɗin ko ɗum ɗon o tigi o naaɗoto e muɗum ko ɗum ɗon o tigi o timnoto e muɗum shairon o wi ala qadri ahli l azmi tati l azaimu wa tati ala qadri l kirami l makarimu wa ta'dumu fi aydi sagiri sigaruha wa taskuru fi ayni l azimi l azaimu no jeeya e muɗum kadi suhbatu l ashkhasi l muhafidina ala awqatihim suɓugol wondiɓɓe ɓen oti o suɓa yimɓe tawɓe ɓen no reeni no wattanili no ayni waɓutuji mum ɗin tawata ɗi perdirtaɓe oti taw hande kadi ko ɓeɗo oti woni ko wondinoto amma ɓe tawɓe ko yeeboɓe tanji mum yimɓe lo'uɓe yimɓe yeebayɓe tanji mum e wo mi nani ɓen ɗon otigi o reeno e maɓɓe otigi o reeno jokkodirgol e ɓen otigi o reeno jooɗodugol e ɓen ko waɗi neɗɗanke on haray ko heewi kon ɓe otigi jokkodirɓen no wayiri o kanko kadi ko noon woni ko o wayirta ko ɗum waɗi si shair o wi ida kunta fi qawmin fasahibi khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma rada wo si tawi a wonday e yimɓe suɓu ɓurɓe ɓen moƴƴude e maɓɓe wota wondu e lo'uɓe ɓen wota wondu e jaasuɓe ɓen sakko an kadi jaasa wota wondu e lo'uɓe ɓen sakko lo'a goɗɗo goo wi anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi wo neɗɗo ta lanɗo siɗa faalano o wayri ndaaruɓe wondi ɓen no wayri noon anndu kan kadi ko noon woni ko o wayri no jeeya e ko wallata kon kadi andugol alhaali yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen janga siraji maɓɓe ɗin anda ko honno ɓe wuurirno oti kañum kadi eto ñentina ɓe ñembina ɓe no ɓe wuurirno noon kañum kadi eto wuurira noon no jeeya e muɗum kadi nde o tigi waɗinta noone golleji ɗi o jokki ɗin sabuna so oti jokki hunde wotere nden tun o hawnaki nde oti haaɓi kono so oti gollilngal dewal ɗo yiltigi o golli kadi ngal ɗo yiti kadi o waɗi ɗum ɗo kadi toujours hare mbude softende kono so o jokki hunde wotere nden tun no hulɓini tanga meelo ataku o tigi no jeeya e muɗum kadi ɓe yimɓe no wiruɗen ni nane yeebayɓe tangi ɗin ɓen ɗon o tigi o pottitoɓe ɓen ɗon o tigi o pottitoɓe few hara o tigi o wondali e maɓɓe fi hon ɗum nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makuno almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil alhadithu fi sunani tirmidi ɓe maki nulaaɗo maki neɗɗo ko heewi kon haray ko e diina siɗɗo giɗo makko mo wondi on ko on ɗon o wonata e mum bi mana jikku mo wonduɗa on ko on jikku ko heewi kon an kadi jogottoɗa ko ɗum waɗi haray goɗɗo mon yo suɓu mo jokkodirta on goyi oti yo suɓuɓe wondata ɓen sa wondi e mo kelɗa ko heewi kon a kelɗata sa jokkodiri e kelɗuɓe ko heewi kon an kadi a kelɗayi haray o musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallallah alih w sallam seede mum ɓe makuno la tusahib illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqi alhadithu fi sunani tirmidi ɓe maki wondema ta wondu si wona e gomɗinɗo ta wondu si wona e gomɗinɗo wowata ñaamu kadi ñiiri ma ndin si wona hulowo allah kañum abdoulah ibne mas'udin radiallahu anhu ɓe maki gorko haray komo otigi jokkodiri on komo otigi jokkodiri on ko heewi kon otigi kañum kadi o wayiray wa makko no jeeya mum kadi andutugol landule ɗe landeteɗen ñande darngal nde oti no landitoye i tanji noon ɗi wonnoɗa yeebude ko jooɗotono ɗon e kiyosi hoyi ko jooɗotono ɗon e kafe hoyi ko jooɗotono ɗon e ley lekkoyi waɗo ñooreji iwa e oɗa yaha e oɗa iwa e oɗa yaha e oɗa andutugol fii ɗum nde no landitoye ɗum ɗon kañum tun yeeso allahu subhanahu wa taala haray ɗum ɗo fof si oti no andutude ɗum wonanay sabu o tigi o reena tanji makko ɗin haray yo musidɓe tedduɓe e julɓe ɓen no rentinede moolanade e yeebugol tan haray yo musidɓe tedduɓe en jantiɗoke naane kañum e alhasan ko makuno kon tawino yimɓe hawrodinoɓe kamɓe tawi e tanji maɓɓe ɗino hitti e maɓɓe kala ko woni
yiltiɓe maaki kadi wondema ko a yoɓiɗɗo adama koni an ko a ñalɗi si tawi tu woni ñallal yahi andu goɗɗo andi yeru ñallal kadi iwi e gurdam maɗan si e ñallal iwi neɓata ko noon no neɓata hara an neɗɗon tigi a iwi goɗɗo goo kadi o inni kadi wo ko a yoɓiɗɗo adama wo ñallal ma ngal ko koɗo ma goy naharuka dayfuk wo ñallal ma ngal ko koɗo ma ñallal ma ngal ko koɗo ma joni noon moƴƴo e koɗo ma on dey wo ko waɗi si tawi woni hewtika o yaha si tawi a moƴƴanoki e makko o bonnay inde ma nden goy ko wana noon kadi jemma ma on kadi ko koɗo ma jemma ma on kadi ko koɗo ma sa bonike e koɗo ma on so hewtika o wayni to o bonnay inde ma nden goy awa haray ya andu jemmaji ɗin e ñalormaji ɗin ko hittuɗi ɗi wona yeebeteɗi o wi kadi wondema wo aduna on ko tati ko hanki si feƴƴi ɗum artata aduna wo e jango a anda jango si tawete wo e hande joni no wakkili golla hande andi hanki ɗum ɗon feƴƴita ma pofi ɗum ɗon lanni artata aduna jango ɗa andi fi jango si tawete wo e hande joni noon ɓay ko hande fewndi wakkili fewndo ka fewndi tawi no a habboto gollugol ngol ha jango awa hara yo musidɓe tedduɓe ibnul qayyim rahimahullahu ɓe maaki wo yeebugol tan ɗum non ko masibo ɓuri mayde wo yeebugol wagutu wo ɗum koko bonnanta oti gurdam makko ɗan ka aduna yeebana oti kadi baraji makko ɗin kadi kala haray goɗɗo goo o inni laysa man mata fastaraha bimayyitin innama almayyitu mayyitul ahyai wonni wo mayɗo wo wona mayɗo fowti kontete mayɗo bimana neɗɗo gomɗinɗo neɗɗo malaɗo si woni fatike na ɗum ɗo woni konti fatagol ngol goy wo ko woni maygol ngol tigi ko neɗɗo tawɗo no jindude ka hoore leydi Allah kono hara ko konti fure hara ko konti mayɗo o woni kono hara bo jindude ka hoore wo ko o woni mayɗo on tigi awa haray ɗum ɗo fof ko hollugol tangi ɗin ɗi yeɓetake no jeeya e ko wattete kadi yiili e muɗum attakhalli an ihdari awqatil akharin renagol e yeebugol tangi yimɓe ɓen no woodi yimɓe goo kamɓe ɓe tangi maɓɓe ɗin ɓe ha jaaka e fi majji wo joni noon si tawi an tamma on hitta e ma awa koni no woodi woɓɓe kanji tangi maɓɓe ɗin no hitti e maɓɓe wota wallitoɓe ha yeebanaɓe tangi maɓɓe ɗin wota wonu e yeebugol tangi maɓɓe ɗin haray ɗum ɗen andi misal ɗum hino woodi ay goɗɗo no yaha ka goɗɗo o jooɗo ɗon ɓe wola ɗon ko yata leer goto leer ɗiɗi leer tati ta e nder ɗum ɗo fof inde Allah jantaka aya alqur'ana janngaka du'a waɗaka puttere ko yowdiri e fii dewal hunde waɗa ɗum ɗo fof ta ko wo ko ygol inde oɗa yaha e oɗa awa haray ko renagol e ɗum ɗon aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا الله تبارك وتعالى في أولادكم ولا تضيعوا أوقاتهم في هذه الإجازة ولا تتركوهم ضحايا لرفقاء السوء. أرسلوهم إلى مراكز التعليم وإلى الحلقات القرآنية وأجركم على الله الذي لا يضيع أجر المحسنين. جاب الله تدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى جula النبي محمد صلى الله عليه وسلم on daɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala on daɓɓirama hulugol allahu subhanahu wa ta'ala e fiiɓe geɗal ɓe mo on e fiiɗi zurriyaji ɗi allah arsiki on e fiiɓe ɓiɓɓe ɓe allah arsiki on hule allah e telemma maɓɓe wota on yeebuɓe ka ɓe fanɗi ɗo ɓay kun kañum anda kañum ko welata ɗum wo ko fijindaru tun joni noon wota on wallitoɓe e ɗum kippeɓe ka ɓe fanɗi ɗo fiyoɓe wonu yeɗɗuɓe janngo wota on yeebu tanji maɓɓe ɗin tentini wano o conseil ɗo fewdori ni wano o vacance fewdori ni haray
ko wattugol yiili e ɗum ko ƴettugol ɓe naɓa ɓe ka duɗe ƴettugol ɓe naɓa ka duɗe ƴetteɓe naɓon ɓe ka duɗe ɓe wakkiloɓe janga ton ɓe hunjo alqur'an ɓe janga defte diina ɓe ɓeydito hella ka gandal ɓe ɓeydito kadi hella ka dewal ko ɗum ɗo woni ko nafata haray goto kala yo wattu yiili hara yeebaali fayɓe mum ɓen sabu ko noon yeebugol ɓe no jeeya yeebugol ɓe nde oti tertotoɓe ni nani si weeti kañum yalti yahi tefata ko honɗum ɓe ñallata e mum hande kadi ɓe yalta ko tawata kon kañum kadi ko noon kippiraka suudu ɓe fotta ka laawi hande kadi ta ko ɓen ɗo yiilataɓe ko ɓen yiltataɓe ko ɓen jiiɓidirtaɓe ko ɓen bonnata alhaaliji maɓɓe ɗin joni noon haray pay kun si oti waɗali kun e programme kankun kun waɗa e hoore makko e programme par ce que ko wonata vide ni na ni ko be ko wona e goɗɗum joni noon waɗuɓe e ko yeɗɗi ƴettu no l'école fermiri ɗo ni waɗuɓe kisan e programme waɗuɓe kisan e programme ɗo école fermitoyde yo taw haray ɓe programme ko ɗum ɗo woni koɓe ñallata e muɗum ko ɗum ɗo woni koɓe ñallata e muɗum si o tigi waɗiri ni ɗon on ɓe yeɗɗay ɓe kelɗay si woni kadi ha janngo ɓe kamɓe tigi ɓe miijitoto ɓe ndaara ɓe tawa e neele ben maɓɓe kippunoɓe biro maɓɓe kippunoɓe ɓe yeebanoka fewndo ka ɓe won ɗon paykoy awa haray gooto kala ko ɗum woni ko tora en torki allahu subhanahu wa taala o yo allah yeɗɗin en yeɗɗinana en ɓe yo allah yeɗɗin en yeɗɗinana en ɓe ɗi tanji men ɗi wonɗe yeebuɗe yo allah accintin en yeebugol ɗi musidɓe tedduɓe neɗɗo si woni jantotoɗo inde allah hay e nder tan hay siko tan raɓɓuɗo so oti jantike inde allah o tigi heɓay baraji moolanaɗi adkaruji ɗi no mari moƴƴereji heewuɗi janngol alqur'ana no mari moƴƴereji heewuɗi naafugol juula no mari baraji heewɗi moƴƴereji ɗin hino heewi joni noon tawi woni yeeboɓe tan ha neɗɗon hay so tawi tu woni o belike fii ɗanagol ɗon e o ɗanade ɗin adkaruji ɗi o watta ɗon ha ɗo e ngol ƴettamo a tawa ɗo heeɓi baraji ko moolana donc haray tanji ɗi wona yeebeteɗi tanji ɗi wona yeebeteɗi koko moɓodirten wonen e wongo jooɗagol e dambuɗe bitikaji ma ɗum e ley lekkoye ma e kafehoye ma e dambuɗe juulirɗe wona e yeebugol ɗo leer ɗiɗi leer tati leer nayyi e hoore ni nani en torodiri ɗuytugol ɗum en torodiri heɓɓitagol ɗum en torki allahu subahanahu wa taala yo allah arsi ko e yi'ugol goonga on ko goonga yo allah arsi ko e jaɓɓugol jokkugol goonga on yo allah arsi ko e yi'ugol merente on ko merente yo allah arsi ko e jaɓɓugol woɗɗitagol merente on birahmatika ya arhamar rahimin en torki allahu subahanahu wa taala allah waɗan en barke e ɗi tanji meɗen yo allah waɗan en barke e ɗi tanji meɗen yo allah waɗa en barke e ɗi tanji meɗen so allah waɗani en barke e majji hara en weeli hoore ko waɗi si en wattani yiili jannguɓe ɓen foppo heɓi gande ko e nder tanji ɗin ɓe jangi ɓe heɓi ɗen gande marɓe jawle ɓen foppo ko e nder tanji ɗin ɓe ɗaɓɓe golli ɓe heɓi ɗen jawle hay gooto heɓali ɗum sina e nder tanji ɗin donc haray ko ɓe o julɗo on wakkilo allah subahanahu wa taala on kañum kadi julɗo yeɗɗuɗo julɗo gorɗuɗo on no ɓuranimo julɗo lowɗo on almuminu lqawiyu hayrun wa habbu ila llah min almumini daif haray hay gooto e wota jaɓɓu nabbude hoore mum hellaka du'a fawo e wontiri gooto kala yo wonu wakkiliɗo wona softuɗo e wona rewowo allah ko yeɗɗi wona hitki wurnitowo tanji mum ni wona mo yeebata tan yo allah arsi ko e wurtugol tanji men ɗin allah ɗi woɗi wona